Hadin ke jing o jing nam chung ki pai pa long shong shnong ka shnong pa ham jula ka badan haji rang constituency ka badai ru ka wei na ki shnong badang sa din ban tuklar lem hadin bagi pai pa ka tai ka shnong ki ha pan shong ban sa ha padang ke jingdum na ka jing sniu transformer ka pras na minshwa u mentri rang ba ka jala kon rat ke sang ma men ta ka singi dala di ula let pan poi hi sha ka tai ka shnong kendong ka badan ko manyup nyuk tli ki long yeng ban tip ya ka jing e jong ki Loong ru bagi pai pa hakate ka shnong ki haban em man ka si klem boarding electric na du usnam arajar nyo bad em hapadeng ka jingdum hakapor min mit hinrei hapo ka jingelam jong uba sustenance so tun kum MLA ringkat ki pai pa nong shong shnong ki le lek banya kan du yu mentri rang ba hakasngi khan ru tarek menta ubnai bad mar nakalyang umentri rang pa ula shim kya ya kate ka jinge ki pai pa bad la ban shna no yo te transformer bad ki pai pa ki la yo byang ya ka jing shai tang hapo lai sngi harin ka jing le jingo hi umentri rang ba dale di ya kate ka shnong ki pai pa men ta ka sngi ki la priang buram yu konrat ke sang ma dak men sim ka jing so komen bad pen pawru ka jing yo men sim harin ka prasnam ki la Sha e ben bat ka jingyo byang ya ka bor jing shai ka long kum ka khlip man balata ne ki ne du chang Give ang 952 Sir, Oi, ichikan yat pura. din abay ba buha nga saksi mig again. Din at sana butsi. Unnatu with engineer. We have called the engineer. We had a meeting discussing about the fate of that village also, Unnatu, and we had discussed about Unnatu village and in this village that electricity is not till date not connected. So we are expecting that these village will get electrified. We have many other villages, non-electrified villages. We have this, the village of Umsarang, Borbulu, Jojobil. We have these 5-6 villages in border areas. बिजली नहीं मिली। मेरे पास आपके कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए श्री बादेंग सोतुन जी वो आए और उन्होंने इस प्रॉब्लम के बारे में मुझसे बात की। मैं आज बादेंग सोतुन जी को धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आज उनकी वजह से आप लोग को बिजली यहां पे आज मिली है। अगर बादेंग सोतुन जी मुझे नहीं बताते, मेरे दोस्त मिस्टर रेमंड मुझे नहीं बताते, तो शायद आपका ये ट्रांसफार्मर आज तक रिप्लेस नहीं होता। इसलिए एक बार फिर एमएलए साहब को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरे यहां पे आने का मकसद यही है कि इतने सालों से जो डेवलपमेंट आपको मिलना चाहिए था वो आपको मिला नहीं। जिरांग कॉन्स्टिट्यूंसी को बहुत सालों तक एक तरीके से पिछले सरकारों ने पीछे रखा था। चाहे आपके रास्ते क्यों ना हो, आपके स्कूल क्यों ना हो, आपके अलग अलग अस्पताल सब सेंटर क्यों ना हो, आपकी बिजली क्यों ना हो,
जिरंग कॉन्स्टिट्यूंसी को जो ध्यान मिलना चाहिए था, जो डेवलपमेंट आना चाहिए था, वो पिछले सालों में या पिछली सरकारों के समय में आपको नहीं मिला।